Yo, there's a boy. My ex-girlfriend used to cheat a lot, and sometimes I'd accompany her just to go network with these guys. Wimwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Mĩmbi TV gwiraga haha niho mucii wigwe wi mucii getwo Muru wa Kimani nino kiripu irira githerema muno nenda-ini yake Samido Mushoki haria akana kiduet video no haria arakiuga Minex wangu akiriwa guchiti muno haria ikinyaga hando gina agakimunga mukono magakiambatana kuria maragithie makonane naru nake. Video ni agituika ya kuererwo na njira ndito muno toria mashabiki makiuga gwiraga maundu matimakanine gakwa amu ni comment giguthomagira wakiuga uria makiuga twino ngiarauga atiriri haha arauga Karen na yeye wakona Diana pale wanafanya mao na Shirina kirauga atiriri Team Karen we are happy tunajua Karen wako hapo kando. No ngiarauga atiriri Vivian jana nilikusikia ukicheka na Nyamu kwani mutatiganite kana niki no maoni wadu no ngiharauga atiriri wale wa Samido waliachana na our good senator mfike kwa page mukionere manage meko no ngiareta virauga atiriri shori wa Tampos aitwe hapa but let us not tag the ex atatusema kwa speaker. No maoni ngurani mari andu magituika gucangira thutha wa video ya Samido eno gutherema muno nenda-ini tondu ni akioererwo muno tondu ngina Joy wa Macharia agika comment agitheka muno akiuga akive nugu ndigucia ni ga video kafane muno no gakiri na meaning fulani tondu ndagituika wa gweka uguo hatari na gitumi haria tukionire muru nawe muini fulani gwitwo Kevin Bahati Kioko makiuma hamwe tikika makiuma event ni kana ni atia no tugikirigirira manene riri kahinda kale ainia aya eri magikirite gwa kahinda tukirora YouTube ciao matigite kurekia nyimbo toria tukirigagirira kuma Miaki na Mĩmbi twamendithĩria muthenya mwega.